يسمى يفهم أزول السام داس التقليد داس انتقمات انتدوكلي ويلي قضيدي 14 يونيو يميتي بن سمكتاي يسكنا بداك نكون إذا غلعنا يلهم وإذاك إذا عدان نقضيو يبدنان دا شو يضران دا شو تسواغيث يفيدنا عدان ياكو دي الدين يلان ذوين بغر فقط يديو أميون ومدان أسنا 14 يونيو 2000 هذيك كيلو يكسلو مال ياكل الوصايات الووالن دوك اللي تقمات يدنان ودي دي زواري الرقم مسلمين تنميت ويداك يطفل تشعلات متقبيليث مدللين تقبيليث أنا دي ثموت أنا دايلة المنظر ودغا تنميت سقنا إذا داكي دي فرنسا دي باري من العالم يدي هكان تيبلي دي ثام أما كلمة رسلو مرا سقنا إلانا دي سان فرانسيسكو يظليهم في النجمع يوكنا دينيو هادي في كواليس وهادي في ثالث يوم النور يتيمونت بوافق دايليم يتيليم ياكل وكنا هادي في ثالث ثالثودا تفي دير هادي التقديس السام عقد هذا كيدي بارين لان ويدي نجمعنا دي تموت الكنيس دي لندن لان ويدي نجمعنا تمديثا دي مونريال دي كندا دي كيبيك لان ويدي نجمعنا دي نيويورك دي تموت تقبيليت بسحوس السوية تغلي تيبوديو سلسل دار بلاد أفضل تقبيليو أنا تيكملين هي اليوم خصنا نقول له ونسم ديال أولى قضية تثيت تشمعت مثل اليوم تزدر ديالنا أو لماك أبوسو فرني معنا موافق اليوم ذوين يزدر ملون أكل ملان تنهار ستة ديالي تخسر أمنو يتسكر ميالنا تخسر إمسكود تتاكل إذا الفن موافق اليوم سكود كث أغثر تكمات سكود الصوت النار يتمرنا إذا سوي ديك الزنوي ياكل ذو ما ضعنا أكل ما يلا كلام ودات ثلاث مهارسة ثلاثة تغضل ثاني كلام أرسل اليوم تمهارسة ميقابلين ولا ذي الجزائر تغلي ديك يلهاوي دي سمكتان باش يقدران اسم 25 اس 14 دي يونيو 2001 ايضا اشكو ويف دي دولار دي وقت النيم لا سكيني رثورا والسنة باش يقدر يلهاو سمكتين الجيل يدثدون ابعدا كل يزرع ذاك نيل 50%
سبوع الفقد اليوم ساعة داو 25 يسكوسي دونك يلها مسمكتية يوكل نثني غير يرفدن ترتيت باش على لوت قبيليت نثني غير يكملن أمنو نثني غير يسرحون أزكا تقلو ذا تقبيليت يلها يوكلنا ذا السنان أزكا تجميد وإذاك يغلين وإذاك ينعقل وإذاك يتصدى قوي قاعدان يوكل تقبيلي تتسدد تنميرت يويدي بلا ندير الحبس ورنكير نرى أين في غلين أين في النوغن ورنكير نرى أين في كشمن الحبس الناس نكشم الحبس ومازال نكشم ما يلاق في تقبيلي 14 يوليو اما كاين في دنان ويدي زوال ديبنا يتكزن يتكد ثنقاوث قال انا قال التقويم تقبيليت قال ما فرق القوى قبيلي ياكل سموت من الجزائر وقبل اشحال تيكت اذا كانت سموت تقبيليت en 63 يكرد لو اف اف اس ثمود تقبيليت ثنوات بويد تيل اليوم توسات نهار 6 مايلوث كرم دمجالس ذا شو ولاش يمضبرن دي الوقت اليوم قلنا اللي حالا من وقت اليوم وتسمحها وتفكر تبنيت يمضبرن لو اف اف اس يوكل هاد السيولة نستقبيليت إيثيمون التقبيليت ذي تفسوث من 80 نوث أني لي دي جايين أنسكشن تنكيث تقبيليت غير داخل نتجاوز الجزائر تولي ذي البويكوت سكولار نوث هذا السكن ذاك نزمر انه امنو التلويث ذي الوقت ذاك الجزائر سازالني دابا نفكد دي لوسون الجزائر ماشي الجزائر ورجينا تستعرف التقبيليت نغال نعتب للناس تمر تقبيليت تكيد ذاك أكن يبغون يلي ورقاز مثلا تنطوث الساعة القدر دي تموت إلى قاس يجزم قارون دي تفسد الثبكات وإذا يدي يبوين 14 يوليو نغال يونوتشيش داني المال ستان ليسيان نغالت ثموت تقبيليت مرم تكرد السكند دينا ثموت تقبيليت لكن وسهلة وذابو الجزائريين هادي ساعدين الباطل في الناس وغاو ندسمي كتير دا شي قراب من كيميا دي تبنيت من 20 دي تبنيت من 14 دي ماشي 14 دي في سنة كانت اللي اسم 19 دي ابريل دي لاصال افريك هذا الشنو وقبل داود النوبة هو هذا الفضاء الجيتار هو هذا الشنو يبغي الخبار ذاك يوني المزيم اسمي سكر محمد سينيسا نغانت قاس الدوالة نغانت جا ضربيه
ساودي دا غادير قم كان الغنى اللي غاس سمحتي لي وتغني غير ديال الوقت دي اذا من ياك الروح ديال المزيان القبيلي يدا اسفل ماشي فارد سينا أزكى يوم 20 ابريل ولانت لي مانيفيستاسيون لي روحها لونيفرسيتي في بكايس تلقاو زبون انهم يتسكير ديال المسائل في 20 ابريل. ميدو على السينا الصباح تكريا كان بارتو وبلغ داك سيدي عيش وفيه دخل من لي باريكاد يوكل يونو يساعدها اكيد في دا عقل واذا كل خدم لي باريكاد ديالهم اللي يثبوت حالنا كي تجينا عندهم دي تنظرت نقال احنا سينيسا روحها دير دي في سفاسل الميليتون دو ريفيرنس انا بدا عباس اكيد نبقى نستدعي دي في سفاسل وقبل اثمظلان عطاس ومثكن هوال روح ندير ضمن لا في الفاس تحليل ندير يوكل الفراوال هاد السوله هاد السوسبيو يوكل الكلاله اللي راس داخل مع ثانيكات ويدور ويعيبها الجزائر تصدق كنا نسول كيبس الجزائر تسمنتاك نكون يوم اسندو ديالو هي كي كانت ولدي ظهروا يعني اس 27 اس 26 يا كان خدمة ديون ولغو دي ليبرتي عندما مازال شي طحو بنقص الجزائر أزكى اليوم الكواس نخمسي دفاع الارتيكل اللي دخلنا أزكى اليوم للجماعة 27 ابريل إلى غالح فالغادي حدا فوزي الشادر دايما أنا مني مسير باليوم أتسلتكر كاع الزوجين كمال إرشاد نغاتيا كان الجدرميين تيرين غاف ثرونا كلي في يدي بالخضار ذاك لا نويدي يموتن نويدي بليسين انا غاس تغيما غير البخام زرا تيزي بوشن تفافك الروسات اللي بدانا اللي بدو روح على السبيطار يا زوجي نغاس دي تزويرا الوالي ويدي بليسين ويون ديكسن وشافي تقراي بين كاف لقى دي فرنسا دازو براكن تطفي الثولة يبليسي بالبعض كثرة نخدمة في الساس باش نفكر كوراج انا ملي بدي يون هناك هي غاسوا لا روح على الفرض بوين ديون صفر حاول اسميس أمرار فريد واش في عرفيها في اسميس سكنيتيد فرصص تكزبا سكا أنيريس يليو ومن غيريس ولا لازم زواك جنجار السيرفال فيولاسي ويسمي حتى اسمي اللي مزية سعير 11 سكوس 10 سكوس و 61 جمعنا غيد العسكر الذي تدار في وسيم خاطر سيتي لا زون انترديت نفاكو ماكو
نفغاو كتو درينا جمعنا بناتي يستدرس أكدي في المضارين قبل أنا والصديق ديال ندا أنا نجمع أنا نخدم لنا الخطاب وزرعها إلا يوم مغاد مغاد يفرض الصباح هذه على الوضوء قالوا من ولا أنت تحسن ذا تيروريست أما غير يسك يوم يرد القاع أما غير بمراه أمراه فريد ياكو يوم غير اليوم ذنيد كيف يسمى فهما غسني ذاك غالجاية أتيري تارو نيف نا سيديري ثقيدي كاتنتورا تيم قبار تبو قبايلية تقدم إيه دينا أنا كيف دينا يوم داكيني كاف كلا كبيري سيتي غابيلي المامي لا تلاوين تقبايليين خدمت في كليم دي 50,000 يدسنت ورجيت تضرب ديك مضار تجميلت اسم طوس تقبايليس سيناكيم يلان يون وقشيش دي فلسطين يتحرر في الناس باباس تقريب والزرام كتيمرا تقريب لكن كلش مرة تيتيها مونتاج الجزائر خصو بدا هذه زنقال هاد بقين ثقمات يوكد فلسطين يكون نسعى قريب 100 200 ديال الوقت اليوم يونور يتسرو يدنا يونور تنغاو يبان داك غير جارينا في قبيليين تيكزم يبدا دايني ديقوين لا ديكلاراسيون دو 5 جوان لا ديكلاراسيون دو 5 جوان تيم يتيكزمن يثكل ثمن زوث ديال الجزائر ديال تسموت تقبيليت سودن ونصيب ذكير قال 4 ياكل 5 يونيو يسوي يد الدنيا ريسبيس سعيد شكري إلا ريداكتور وشاف ديال ليبرتي يطفي سبات السوايع إوا كنا يقنع وخدم غالا لا ديكلاراسيون بور روفونديكي لوتونومي دو لا كابيل ويقنع يزمر يدس دي التليفون مازال سالس التليفون يمد يصوني وايو دي جورناليست على تليفون يطفي ساعة النظام يوكل ويخدم غالا لا ديكلاراسيون نكيني نغاس امزروي وسراجالا l'histoire n'est pas une question de sentiment c'est une question d'acte دايما يردي الصندوق اربيو نبنى ثمود تقبيليس نرى يسيد الروح نلاو il y avait un génocide culturel en Kabylie. Ce génocide culturel consistait à se dire qu'on est algérien et non pas kabyle, à perdre nos repères, à faire en sorte que même nos frontières terrestres soient bombées. Le MAC est le seul mouvement, la seule organisation salvatrice de la Kabylie depuis depuis 1871, même si en 1871 on avait perdu la guerre.
il y a ceux qui disent que nous accusent le MAC de ne pas être rejoint par des élites kabyles. Y a-t-il des élites meilleures que celles qui sont dans cette salle et qui sont les militantes et les militants du MAC sont la crème de la Kabylie. Et de toute façon, toute la Kabylie adhère au MAC, soit physiquement, soit de cœur. Et la lutte entreprise contre nous, celle qui consiste à nous pousser à la violence, celle-là, nous l'avons mise au échec. Celle qui consiste à réprimer pour nous faire renoncer. C'est peine perdue. Ce sont des Don Quichotte qui luttent contre des moulins à vent. La Kabylie, c'est un moulin à vent. La liberté de la Kabylie, c'est un moulin à vent. La Kabylie n'est pas quelque chose, n'est pas une entité qu'on réduit par la répression. Nous avons connu pire à travers l'histoire. La guerre d'Algérie était menée par les Kabyles et par la Kabylie. Et l'arrogance, la puissance, la cruauté de l'époque est aussi semblable que celle d'aujourd'hui. Et pourtant, elle n'a rien pu faire. أنت يوكل أمك أنت تفهم. إما غناسن نا دي سيتويان أستنيد باللي الماك est un mouvement terroriste. لا نريد ناخذ من الشونتاج، لا نريد تورتوري على ميدي خدمايا، لا نريد أهل حسنا ذاك المستنيان أسنا نفن ومواد راح نعتبر ثنا هذا وليني مولانس ولا دويد نحسب خدعا اون فيت تقول لو ننسى تاشي على لو تنتلد اللي نتمو الثقليلي تاتلي السنة Et jusqu'aux généraux, même les généraux ils sont tous maquistes. Et la preuve, قلت ناكل حبس. Voilà les généraux kabyles qui sont tenus en chantage, qui sont menacés de mort ou de prison, qui ont été chargés de brûler la Kabylie. L'ordre était venu du Chengreha. Mais il y a eu 3 généraux kabyles qui ont été chargés de la sale besogne de diaboliser et le MAC et à travers le MAC tous les Kabyles et toute la Kabylie. C'est le général Gouaspi, c'est le général Yahya Sherif Boulhadj et c'est le général Djebbar. Et probablement Hassan, le général Hassan dit Aïtou Arabi, ou plutôt Aïtou Arabi dit Hassan. Ce sont ces généraux qui ont été chargés de superviser l'opération des incendies de la Kabylie pour dire que c'est le MAC qui a brûlé la Kabylie et qui ont ramené des drones à travers depuis Israël et depuis le Maroc. Une énormité. On a vu que une fois que cela a été terminé, ils ont brûlé des généraux algériens, des services algériens. On a des photos. On tué Djemal Ben Smaïl dans un fourgon de la police et ce sont eux qui l'ont brûlé pour qu'il n'y ait pas d'autopsie et qu'on ne trouve pas qu'il a été tué auparavant dans le fourgon. Tout cela pour diaboliser les Kabyles.
Et il se trouve que ces mêmes généraux, je ne sais pas par quel miracle, ont ramassé 3 milliards pour les emmener en tant que jizya à la famille Ben Smaïl. D'où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Pourquoi cet empressement à reconnaître la culpabilité de l'Allah Nathirzen, pas seulement de la culpabilité? Il y a toutes ces histoires qui montrent que le pouvoir est en échec. Depuis 2021, ils nous ont classés comme terroristes. Quand est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'il a commis un acte, qu'un militant du MAC a commis un acte terroriste? Aucun. Mais l'Algérie, sachant qu'en étant État, elle peut manipuler le droit à sa façon, contrevenir aux standards internationaux des lois. Ils ont inventé l'article 87 bis par lequel revendiquer sa culpabilité devenait un acte terroriste. Et celui qui est l'auteur de cette affirmation est devenu lui-même une personne terroriste. Mais cela n'a aucun effet sur nous. Tous ceux, depuis 2021, ils avaient pris contact avec nous par courrier anonyme pour nous demander de participer à l'Emshimn, la politique de l'Emshimn de 2022, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Sincèrement, nous avons joué le jeu au début, en disant, voilà, vous cessez, la seule condition que nous vous demandons pour voir votre disponibilité à dialoguer, c'est que vous cessiez de dire que l'Algérie est coloniale. Ils nous ont donné leur talon d'Achille. Nous avons dit oui. Nous vous donnons un mois. Pendant un mois, nous n'allons pas évoquer l'Algérie coloniale. Il a fallu pas plus de 15 jours pour que 2 lycéens à la Zamoun soient arrêtés. Ils étaient fougueux, ils étaient décidés pour l'indépendance de Kabylie. Ils les ont gardés pendant 5 jours, ils les ont torturés. Probablement que l'un d'eux a été violé. Et depuis, il est devenu mutique. Il ne parle plus. À ce moment-là, j'ai décidé de reprendre la nature du discours kabyle, indépendantiste, et de dire l'Algérie est coloniale et nous combattrons la colonisation. Après, ils ont enclenché cette politique de débauchage, excusez-moi l'expression, de démobilisation des militants et de faire signer des déclarations pour dénoncer le MAC en tant qu'organisation terroriste et pour dire qu'il ne milite plus au sein du MAC. Écoutez, tout le monde n'a pas l'étoffe d'un Ezra Qassim ou d'un Hanafi Farhouh ou d'une militante malienne. Tout le monde n'a pas cette étoffe pour résister aux pressions. Mais combien ont-ils pu faire signer? Je les mets au défi de donner les chiffres et d'apporter la preuve de leurs chiffres sur le nombre de gens qui ont signé. C'est un fiasco total. Ils ont fait tout cela pour rien, et je crois que la récompense tout à fait logique
pour les auteurs de cette politique, c'est de se retrouver en prison, que ce soit Djibal, que ce soit Yahya ou El Haj, que ce soit... Donc, voilà la récompense de tous ces gens. C'est cette opération Zéro Kabyle qui continue à l'intérieur même du système prouve juste que la politique de démobilisation du MAC ou contre le MAC est complètement ratée. Elle a totalement échoué. Nous sommes les vainqueurs. Nous avons proclamé la renaissance de l'État kabyle, tombé en 1871. Nous avons repris le flambeau et nous avons proclamé notre indépendance le 14 décembre 2025. Et je salue toutes les chevilles ouvrières à la tête desquelles il y avait notre Premier ministre, Hanafi Farhah, pour le travail accompli dans ce sens. Nous avançons. Entre la Kabylie et l'Algérie, il y a un fleuve de sang, mais un abîme énorme entre nous deux. Il n'y a plus de rencontre possible jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance de la Kabylie. À partir de l'indépendance, tout sera possible. La Kabylie est soumise à humiliation permanente depuis 1962, à la répression, à l'insulte, à la mort, à l'incendie. Et la Kabylie ne baisse pas la tête. Elle la relève. Nous sommes fiers d'être Kabyles. Nous avons affirmé en tant que Kabyle, la Kabylie a affirmé son identité et son désir d'indépendance à travers les boycotts électoraux. Le 12 décembre 2019, Tebboune a été élu avec 0 voix en Kabylie. Le 1er novembre 2020, la révision constitutionnelle a été adoptée à 0 voix en Kabylie. Le 12 juin 2021, les législatives ont été élues avec 0 voix en Kabylie. Le 7 septembre 2024, Tebboune a été réélu avec 0 voix en Kabylie. Ça fait 4-0. Le 2 juillet. Écoutez, السفرة ديال تقبايليت ديال قبايلية دي تموت نغدي برا نتموت وتصبط لينا le 2 juillet. Personne ne doit voter. C'est une question d'honneur, c'est une question de logique, c'est une question de dignité. لان ويدي كينان
أدناوي ثوبدوث نغاد ناويو دي بروغرام إلى ريجيون ذا شو جانو تيد بودانا إمزورا أسميث لا شي طحن ثوبدوث كان اسمو التقبيلي أنا داوي ويكيديا الشاكي وقبل نروح نربط ستنيانك ويداد دي ليديتوريال الجيش نسمانا يجيو ستنيانك ذاك كان البرلمان يدير اللي يخدم يوسف الدين من الجزائر ثمانيوس دونك السبب ذا شارع ديالين ذا جديد بوي في السناف وإذا يقارن أدناوي ديالو il demande d'abord سلسلة de l'article 200 وين بغان أفيد سلسلة ويتكلم دي فلاني أفيد كسر غاضنتيين ثلاوين تقبيليين تسلسل سينا ناسنت غير حسب السلوك العيب إذا العيب وين يتكين حضرهم دي سنة نسن لا سنت باليوم ديال تلاوين دايك لاني في التقديري في البايع et puis qu'est-ce que c'est que ces démocrates qui demandent à la dictature de se démocratiser. À un roi de devenir simple citoyen. Ces gens-là se font les complices de la dictature, quelles que soient les bonnes intentions qui peuvent les animer. Et peut-être qu'il y a des naïfs parmi eux qui croient qu'ils vont se servir de l'Assemblée nationale comme tribune. Or, si tu prends la parole à l'Assemblée nationale pour défendre la Kabylie, tu as ton salaire qui t'est retiré et peut-être même que tu vas aller en prison. Ceux qui se présentent aux élections, par contre, pour lutter contre le MAC, parce que c'est ça la raison essentielle pour laquelle on les accepte aussi en tant que candidats. Cela ne mérite pas le respect de la Kabylie, d'aucune et d'aucun Kabyle. Et as وسيم نيوليو ولاش غوتولاش les Kabyles savent exactement ce qui se passe pour eux. استمغيثنا وكنا نسمي احتكال باللي نقدروا نسدو هزات نتساوي ثمرة القبائل نساليت ديال العليم كهني ويضج بدن اتسلم نارو زاكدو وانا لدينين نروح نفوطيو ذا زاكدو يقبغا يويثماس مي يقبغا يثارواس ستين ماديس وزغينا لها الوشو يتسونجاجي مثل ما نسى استمع ثم تقبيليت تتشكل غا في ماديس تتشكل غا في ترواس تتشكل غا في السوثا الساعة أبعدا تسوثات تمزيات بوسا تاعكم مقرن يقلنا في ثوياتيس مي يقلق دا لماك ذوين علي قالنا البيض هي اللي ولد هي اللي ولد دي تيكليو غار يسا غار ثلثيو غار لقطة إيه أفوس نفوس
يمحبس لنا يونس نيستوير. يمحبس sont les plus beaux joyeux de notre histoire. Et plus il y aura des prisonniers, plus la Kabylie accélère sa route, sa marche vers l'indépendance. Je propose un deal au régime algérien. Je me fais prisonnier, il libère tout le monde. Il donne l'indépendance à la Kabylie. Pour le temps, là, nous marquons des points sur le plan international. Il y a eu le débat. Nous avons été reçus au Sénat, nous avons été reçus en France, nous avons été reçus au Parlement. Nous n'avons pas été reçus à la présidence ni au gouvernement, mais ça viendra. C'est une question de temps. Nous avons été reçus au Parlement britannique, au Parlement européen. Nous allons être reçus probablement en Amérique. Nous avons été reçus au Parlement canadien et nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont aidé à ce que la diplomatie kabyle avance. Cette diplomatie est peut-être, et quelque peu, ralentie par la guerre du Golfe et les problèmes, les chamboulements géopolitiques internationaux, mais dès que le cours des choses à l'échelle internationale redeviendra normal, la Kabylie continuera son combat diplomatique pour la reconnaissance de l'État kabyle, la République fédérale de Kabylie. Nous avons pour projet prochain, nous avons mis sur pied dernièrement, grâce à Mme Rouchiche et le gouvernement Farhor, nous avons mis sur pied une justice kabyle. Je rêve du jour où il y aura un procès organisé par la justice kabyle pour examiner l'illégalité de l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française et à l'Algérie. Je rêve du jour où tous les villages kabyles seront dans une fédération qui travaille pour l'intérêt suprême de la Kabylie, notamment pour la liberté du peuple kabyle, à travers une fédération villageoise dans l'immigration. Je rêve du jour où la Kabylie dépasse sa peur et descend dans la rue, advienne que pourra. L'essentiel est de ne pas être les auteurs de la violence, mais descendre pacifiquement dans la rue est un droit internationalement reconnu. Le peuple kabyle a pour devoir de dépasser sa peur un jour ou l'autre. Nous sommes là pour accompagner tout mouvement allant dans le sens de la fin de la peur et donc nécessairement la fin de la répression. Car même si elle s'exaspère, elle redouble de férocité au moment où les gens descendent dans la rue, elle finira par plier, par reculer et libérer tout le monde. Nos enfants qui sont en prison sont tous nos parents, nous sommes tous des membres de leur famille. Et tant qu'ils sont en prison, nous-mêmes, nous y sommes quelque part. Donc, أماكن تسكير نفكر نفوس نقولكن نثني ديال الحبس غاف نيفنا غاف يسغنا ونقدم نسوس تسلي ثلاثي قدام ميتي قدام يقدر يتسوى يوكل أتمرز أغرف يتوقع دار ذوك مغال دوين يزدين القديس ماشي دوين كذا
préparé beaucoup de points à dire. Malheureusement, je me suis laissé emporter par mon élan et je préfère cette sincérité que d'être là à vous lire des points que j'ai préparés. Le dernier point. Le dernier point que j'ai ajouté, c'est notre point faible. Nous n'avons pas d'argent. C'est vrai que nous ramassons quelques sommes qui ne sont même pas suffisantes pour venir en aide à l'ensemble des familles des prisonniers. Nous ne les oublions pas. Mais il est nécessaire que tous les Kabyles, je ne parle pas des militants seulement, tous les Kabyles, à l'étranger particulièrement, participent à l'effort de solidarité. En Kabylie, il doit y avoir l'organisation d'une collecte clandestine, malheureusement, mais qui soit efficace. Parce que si nous voulons être entendus et mener une diplomatie agressive, efficace, ce ne sont pas les États qui vont nous donner de l'argent. Les États vont nous dire, est-ce que vous avez des moyens? C'est à la capacité de ramasser de l'argent pour l'indépendance de la Kabylie qu'on juge crédible ou non la démarche qui est la nôtre. Donc, il serait bon que des groupes se forment parmi les militants, fassent les cafés, pas les marchés où il y a, les gens s'exposent, mais fassent au moins les cafés pour chaque week-end, pour ramasser de l'argent. D'ailleurs, cela m'amène à toucher à un autre aspect de notre vie, c'est celui du passage du MAC vers la République fédérale de Kabylie. Hier, nous étions un mouvement, aujourd'hui, nous sommes un État. Et l'État est composé de ministres, et de premiers ministres, bien sûr, de ministres, de préfets, ou de chefs de département, de chefs de bureau, de directeurs, de sous-directeurs, d'adjoints, de responsables du chef de bureau. Un militant doit avoir une responsabilité et je demande que chacun d'entre nous, chacun des militants, demande un poste officiel à sa coordination. Il ne manque pas de volume de travail et de tâches à accomplir pour que ce soit saturé. Chacun doit avoir sa mission. Un militant non missionné est un militant qui s'ennuie, qui est perdu. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. J'invite tous les présidents de coordination à s'organiser en État pour affecter des tâches, des responsabilités, des missions à chacune et à chacun de nos militantes et de nos militants. Pour le reste, nous avons dit à maintes reprises que le discours officiel du MAC et les militantes et les militants suffisamment imprégnés de leur responsabilité n'insultent pas sur les réseaux sociaux. Nous devons apporter de la contradiction et non pas de l'insulte. L'insulte est l'absence d'argument. L'argument tue toutes les insultes. Donc à nous d'être à la hauteur de cette révolution
de civilisation carrément. C'est vrai que nous voyons du côté algérien des insultes. Mais ces derniers temps, il y a un anti-kabylisme débridé. Les Kabyles sont des traîtres, sont des Zouaves, sont des... Jusqu'à Massidissa, il a été attaqué dernièrement. Ne tombons pas dans ce piège-là. Cela montre juste que plus nous avançons, plus l'adversaire n'a qu'une insulte pour nous attaquer. Et cela me rappelle le livre qui s'appelle Le Royaume d'Alger. Il a été écrit par Logier de Tassy, dans lequel il disait que les Turcs, la régence turque d'Alger, tellement ils n'avaient pas prise sur les Kabyles, ils les insultaient. Ils nous traitaient de tous les noms d'oiseaux parce qu'ils ne pouvaient pas de gouverner et de dominer. Eh bien, continuons à être aériens, à être supérieurs aux autres en termes de politesse, en termes d'arguments, en termes d'intelligence. إسمع أفوس الكفوس قال مزيكا أفوس الكفوس أنا كسزنا دا بالحوس أنا بنو ثقبات أما كنيتي بنان وإذا كنتي زور مسا ثبت قبيلي تحواج تدوك كثير وإذا يكثر السمسم المسو الفراني معك أقبيلي ويجينيو ويخلال نرى أثن الحسن تاقبات دا شو دايما سنقدر رنح دار نكون ويدي كثنا السمسم يسمسم ديما نتسم أما لكن نقرأ لكن هاد السوسفو نسيغني ما دوغا ترميد ناويسم إيه تاقبات ثالوكليم ثمول تقبيليث ديبت توشوت و دي ثمول تقبيليث بغير أدي نغيو نوال غفيد يفرن ستوثلايث دي ثمول تقبيليث. Je veux parler des Kabyles qui ont perdu la langue. وغدا دعرض اللانويذ جالسن إديك تسنكر نتورا كونتر أي مثلا نسن قبيليين زيك الجدود نسن هدرنا بالقبيليت سي لا فرونس كي a arabisé la Kabylie. Il y a eu un témoignage dans le livre qu'on appelle L'Algérie des anthropologues, un livre censé détruire le mythe kabyle, mais qui conforte davantage la personnalité de la Kabylie. Il y avait un document qui affirme que la continuité linguistique entre la Kabylie et les Aurès avait disparu entre 1920 et 1950, en 30 ans. C'est très rapide. Et il y a, je crois que notre ami Azraqi Hamani, qui vient de faire sur sa page la Kabylie fédérale, il a mis une émission dans laquelle il montre, argument à l'appui, que c'était la France qui avait arabisé ce qu'il y avait comme Kabylie. Et la preuve, c'est que vous prenez par exemple en 1900, avant 1901, c'est Mohamed avait fait le voyage de Tizi Rachid jusqu'à Tunis et retour. Il a commencé à faire ce que c'est أنا كان بدي ثمورة بعرف دقيقة في تعرف ça veut dire المسفر. Donc je dis à nos frères kabyles qui ont perdu la langue, vous serez toujours nos frères. Dans un premier temps, vous n'êtes pas concernés par le référendum d'autodétermination du peuple kabyle, par l'indépendance catholique.
Mais demain, à votre demande, c'est nous qui organiserons un référendum pour votre rattachement, votre retour en Kabylie, en terre et en langue de Kabylie. هسا ناس مكتيكان وين إلا عندنا نتصوروا عملو يتكمل أتيدير ثمود تقبايليت ثمونات أتيدير تقبايليت تفيدرا تكدودة تقبايليت تفيدرات عملو يتكمل